Erdnîgara Amedê gelek tiştan ji me re dibêje, xwezaya xwe yê bêhempa ji me re pêşkêş dike. Li vê sêgoşeya pasûr, sasûn û farqîn em li Badika Hewrê dibin mêvan. Ew jî me bi çem û robar, dar û daristan, gul û çîçek, xweşî û geşî pêşwazî dike. Bi serbilindiya çiyayên xwe yê bi heybet me jî dikişîne nav himbêza xwe. Bernameyekî nû dem baş temaşevanên hêja bi bernama Nan û Dan em dîsa bi hev re ne îro em hatin herêmekî xweş. Em niha herêmekî wan e ev der ciyekî li nava pasûr, sasûn û farqînê de ye herêma Badikayê, Badika Hewrê. Em derketine serê gaza çivê li vê dirê em vê bernama xwe dest pê dikin. Her wiha niha ji vir em ê xwe berdin. Li bin me herêma Xezaliyê heye li wê dirê çend gundên xweş em ê nîşanê we bidin, em ê li ciyekî jî rawestin û xwarinekî xweş bînin ser ekranên we. Em bihar e, dinya xweş bûye, li va dera gul û çîçek şîn bûne. Her wiha li bin me wek tê zanîn bendavek jî heye, ava bendavê heye, niha hûn dibînin. Em ê gera xwe were berdewam bikin, li ser gaza çivê em ê xwe berdin herêma Xezaliyê û ji wir em ê herin gundekî ji were xwarinekî çêkin bînin ser ekranê we de kawerin em tev bi hev re bibînin deka îro em ê çîçekî ji bo we em bi hev re bibînin. Em hatin vê diyarê bedew ku bi hevaltiya xwezayê em xwarinên xweş bînin ser ekranên we. Ji serê gaza bilind em xwe berdidin qeraxa bendava li herêma Badika. Belê ji ser gaza çivo em xwe berdidine xwarê. Em diçin ber bi Badika Hewrê ve. Ev der herêma Amedê ye. Amed bi xwezaya xwe jî dewlemend e wek hûn dibînin. Ev der piştî ku bendav lê hat çêkirin gelek gund bin avê de man ji ber wî koçberî pir çê bûye. Her wiha xwezaya vir jî ji ber vê bendavê qismek jê xirab bûye. Lê dîsa jî herêma Badika rastî herêmekî xweşê Kurdistanê ye. Em jî niha xwe berdidin ber bi bendavê ve li wir bi qiraxa bendavê gundekî em ê ji were xwarinekî xweş çêkin. Ev bendav hem rengek cuda û xweşiyek daye vê herêmê û hem jî malxirabî bi xwe re aniye. Gelek gund û mal dibin ava vê bendavê de mane. Lê dîsa jî jiyan li van diyara bi tevahiya germahiya xwe berdewam dike. Selamu aleyküm. Aleyküm esselam. Xeyr Çay. olsun, ser çavar Baş. olsun. Belê me gom hatin herêma Badika em nihal gundê Kulçane li vê derê em ê ji were xwarinên xweş çêkin. Em wisa hêvî dikin. Em mêvanê malekî ne li vê derê dayika me bi vere ye. Te îro ji me re çi xwarinî çêkî gelo? Ji vera nanê stêlê çekim. Belê. Ez ê şilekî çekim. Wekî dî Ez ê mastewayê çekim. masteva. Yemekê berî.
Xwarnekî kevne ew jî ez اه baş e niha em jî dixwazin em bi dû tamê xweş bigerin yanî hinekî em li gund û bajara û navçam digerin em dixwazin tiştê xweş em nîşanê temaşevanê xwe bidin îşallah wê xweş be bernameyekî xweş em ê bi hev re derbas bikin em wa hêvî dikin niha em ê derbas bibin ji xwe malzemê xwe amade bikin û dest bi çêkirina xwarina xwe jî bikin belê ya rastî li vê gundê em dixwazin hem xwezeya vê dirê nîşanê we bidin hem jî xwarinên wê nîşanê we bidin kal vê dirê berê zamanê berê çi datin çêkirin û her wiha roja îro çi tê çêkirin em ê demekî xweş em bi hev re derbas bikin em wisa hêvî dikin niha em derbas dibin dest bi xwarina xwe dikin. Gundê Quça mezrayê girêdayê Hewrê ye. Niha gundê herî nêzê bendavê ye. Ji ber xeteriya binavê de mayînê gelek mal ji gund koçber kirine. Hinek malbat jî berê xwedana aliyên bilind ku av negihîjiye. Ev mala em lê dibin mêvan jî mala Melanîzam e ku ji wan re dibêjin mala Xerzî axa. Ew jî yek ji wan mala ye ku ji ber bendavê xwedana aliyê ji werê. Belê temaşevanên hêja me got em hatine gundê Quçal vê derê em ê xwarin ji we re çêkin dayika Qudret mere ye wê xwarinê gavadî me behs kir mastewîn û em ê ser sêlê jî hin tişta ji we re çêkin ev der bi rastî jî dinya xweş e îro bihar e her wiha li pêşberê me barajekî heye em li herêma Badikan e vê derê hem di hêla xwezayê de jî ciyekî xweş e me xwest em sa ciyekî xwezayî em xwarinên xwezayî çêkin înca îro te got ez ê mastewîn çêkim ji we re ji bo mastewî çi pêwîst e çi malzeme dikevne navê tu dikarî wana me ew ka xwe jî danî em ê ji xwe li vê derê çêkin یا دو ماسته eva mast e یا جی چوباویه بالخوره بالخوره ولا savara gire yanî ew ke dane دانه دانه dane ne wa دانه ماسته وی ev jî danê wî ye û her wiha li vir jî rûnê me heye رونی مالی rûnê malê ye Me tekin û sen. hinek jî xwe جی bê خواهی تکی bêxne navê niha me dest pê kiriye me danî ser agir ev heta çi qasî divê bikele çaw انا حتی 12-20 دقیقه بجی گپ yani کردی kel lê tê yani gerek kel lê bê Biraz tê tiştî dikin. ku keliyam çi dikin کلیم دی قرشنم حتی که تیل بجیو می تکن در دانم خور yani em ê danî berdin navê ev danî navde çi qat pije دانیش نو دو ایپید کلی اونت کمی کی ana tepkiye tamam me danî xwe berdayê Di vê bernama îro de derdê me ne tenê çêkirina xwarinê ye. Her wiha em dixwazin xweşî û geşiya erdnîgar û xwezaya Kurdistanê jî nîşanê we bidin. Her wiha di nav vê rengê jiyanê de em rojek xweş bi were derbas bikin. Ev çend sala li vê gundî ne? والله وای 20 ساله من قد یا 20 Bîst sala li vê herêmê Em- berê em- û derê dijîn. ام بری کرنگانی جاون آری شینی Alê pasûrê pişta pasûrê milê آری شین آری موشی milê dirê وارشوی شامش موشی دهات ما خورنی مش موشی دهاتن چون موشی. پیرانی چون دهاتن wadra xirab bû gund var. خراب آنها هم که چیتیا چه گیری Ev jî salên notî kursa gund şer xwert bû gund û xirabûn herhalde ji ber wê awê we koşkirin. سنه بین ندهاتن جی ما خوش بخونی ما پرو اوی گلیا برداری ما دادکشیون ام پرژی ما دنیا نخوش بو ام زارکی ما هور بو Dayka Qudret ciwan xuya dike lê belê ew jiyanekî temelekî mezin berderbas kiriye çend zarokê te hene? ولدی شش قیزن چهار لاون Dehin. Deh zaroka te xwe kiriye. ریالم ده زارک ده حبجی مرنه Duazde. Duazde zaroka te xwe kiriye û tu sa ciwan jî ولی mayî. ما خواهی دکیر ما کاری خوشی دکیر ما Ama میشه خوشی zikriye دکیر ما tamam. تتون دکیر ما فاصولی دکیر ما کارتون دکیر ما باغچه دکیر و
ما هر تشتی حیوان دوار خواهی دکر هم زارو که مزن دکر هم وان کاراج ام چون او مجرد چتکی خو معظم داوید ملی خو فرم هران اویچی هانی دعلی دا هو دعلی وانه هو راست ام دعلی وات چون مجیو دگشت که هو بهارا ام چوارا حیوان دواری خو مجرد راضی خود در خست والله جاتي در خست ام دهاتن کردن گونی ما هر کاری خود کرد می باید کشیم بیریا خود جیب کیر ما عیشی خود کشه باقی ما دوی خود کلاب دو کلی دو کلی هم هو اري بعد دو کلی دو کلاب ماشي. مطرق خود قسطان پنیر خود چید کیر ام دهات ما حضور کار کن جور دی بارد شو او کاری ما بره و ما او والله وان دارو کارا وان اشاره ما تفکات دنیا دکیر ما باغچه دکیر ما کارتور دکیر ما فاصولی دکیر ما مش ای بکری ها تاشتی براستي جون جاتي بونه يعني ما بقول برام برگلیات که مثلا 12 سبیات برگلیات شوش ما ای پی زحمتی ور هست ما پوت پینات کردن سر چوکیان قلدرون وانشکیون برگلیون ما پینش خلاص ايت کردن شخوا بي مرو يكي بيجي يعني مزن كرنا زاروكي كي شخوا بسري خوا تشتكي ابي زحمته بر زحمته يعني وهر وها 12 زاروك ودبردجي كارو باري مالي درفه وبخچه وهر وها حيوانه دوتنا تشيلكا ولا ما بيجن هر تشت برای برگلیا زحمت براو يعني زحمتي كي مازن ولا ما مستافر وكشانديه جو خواهید کن درم میان درم ما شنو هاتنجي هبو شنو آتنا ما پرو دگون دایان پریم صافی ما هبو وصالي ما يوم باشي دقو برا قل نعيبه دقو بينا كير نعيبه قل بعيبه إن جايرو تقاليش جليد كان ايرو بيبراش درو شالي قتيا يقعد حتی که ام خوارنا خوی دست پیک چیکن جبو خوارنین دن آگری کوچکی تعدادان پیوسته سیلا مباش صور ببه حتی که ام آماده کاری خواه بقدینن نها افده چه آستیده هیجی بکنه اللي قرب كلي ببجيان آگره که باش بکنه قرب كلي ببجيان مش الهيفيا بسكنش كنا خوانك زيادة زحمة هذه كه عرفت ما شاء الله درين بكلي يعني پشتی کومویا چیکل کاری مناقده برنامه بردام بکه نخوام آگری خواه بیخستی میگه که دی آگری خواه گش بکن و امی سر سیلی هن تشتین دی شلاكي ليخن ناني سيلي ليخن نانی سیلی و هر وها امی قلی خوارنکی سر سیلی دیسا چیکن ام یاجی تماشاوانی مره بیشن بلال بندامه بن ام خوارنا خو پشتی ملور قداند ام بر سیلی لسبر کوچکی بردوام بکن اف خوارنا بناوی ماسدوا لگلک دورین کردستانی بشیوازین جور بجور تی چیکرن جبر خوارنک هیسانه و چتی دکوین ناوی لهر دری پیدا دبه دما بری هما بیجن لهر مالی دهات چیکرن دوان سالین داوین ده چیکرناوی کم بو بجی هیجی لوان دورا خوارنک سرکیه کلیا نه؟ کلیا دی چتک زیده نما و هنه کل سر آگیر بکله حتی که باش تیر ببه باش ببجي نوسا ببجي و هم بپیجه هم تیر ببه ما دوی بیجی تیر و ایدی پشتیوی دیمه سر صفره دینن و مروني وحالينا روني خليه بكن تماما نه؟ ما خوارنا خواه هما بیجه آماده کر ماست خواه رون مدانی خواه بردابو ناوی پشتی خواه آوی جیلیه دکن باش تی پیجاندن دما پیجیا و تیر بو و آماده ببیج بو خوارنه بلا اول سر آگیر باش بپیجه نها ام دست بکاری زحمت بکن پشتی پیخستنا تفکی امینانی خواه بناوک و شلکا خواه لسر سیلی چیکن بله از او دایکا قدرت ما پشتی کو دو ماستوینا خواه ما تمام کرد او ایدی پشتی امیل سر صفره نشانه و بدن امنا هاتن بر کچکی لورجی ایدی امی خوانین خواه لسر سیله امی چی کن وانا دایکا قدرت بلاج مره بیجن همی بچی دست پی بکن؟ انا ویدیو خو کری اف چیه؟
هەویە شلەکیە şileke mi çekin? شلەکە Dayika Qudret ji bo ku zêde dema me negire hevîrên xwe pêşî amade kiriye. Ji xwe çêkirina hevîrê li her derî tê zanîn. Ji ber wê em zêde dirêj nakin. Tenê hevîra şilekê hêjayê gotinê ye. Ew jî em ji devê Dayika Qudret guhdarî bikin. Hevîrê şilekê wekû dibînin heksa rone niha çi di navî de heye ka tu destpêkê ji me re bêje? ئۆرە مایۆی شیرە Şîr dêxî navê. Başka? خۆی Xwê dêxîne. Şekir dikeviye? ناوەڵە شەکر ناکەین شەکر شەربەتەوی شیرین دادلی چێکری ئەونا بێتێ لێخن بخۆ Ha yani piştî ku ev çêbû paşî em شەربەت دادکن şerbet تەبەخۆ çêdikin. شێکری Sela me sor bûye. Pijandina wî jî em nîşanê temaşevanê xwe bidin. Tamam. Ev heska te jî heskekî dîrokî ye sanki waxu. كان بديروكي كم Çemine شكينا ha? يزبون تشتا نايلند شكينا Piştî me danî ser sêlê. Qederê çiqas çend deqe gerek mîne? دولو بوري بعتنوية بتجي Algorî ku xuya dike. بني سور ببيت قليبا بني سور Minî sor bûy diye me qalêbin. اه Tamam. Ha şerbet tame jî li vê dirê ez vî jî. Ev jî şerbet ye. Bidin. بس ما شفتين Ev jî şerbete. Ev jî çî şekirê شكرا روني مالي حلون دي Rûnê malê di nav de. اه كم نوبي û bî awê piştî ku şilek çêbû miro vîlê dike an ليش كن Neyse, men وتباغي yasar- شتل تباغي داد كن em ê ya ser sifrê nîşan Evet. bidin. Bila baş bê xuya kirin. Bila vir be. Rastî ev jî nîmetek xweş xuya dike. ولا لا Kamê binêr. Tavayê binêr. زور كي بي هاتش دخول ابي انا تشكي ناخذ تشتغل ناخذ اي بري ما تشافي Nana يكون diçinû tê dilya diçew tê Degişt dizivire be. dîsa tê li tiştê berê da ايوه diqelebe. Niha jî gelek spor û doktor û profesör Te poşmanê tiştê berê derkevin bûne. bêjin bên tiştê berê em lê poşmanin. اي Ji ber ku me nizam bû berê. Niha انا خوز حزر خوز يخو بريتي hezar xwezî Karê berê tîne qebr hetiya wan anayîn. Rastî jî wisa yani em ne ku ew dikin em abartma dikin yan jî Eyvallah, mezin dikin. Rastî jî wisa ye. Em jî ji ber wî yekî em digerin bi taybetî jî li gunda wextê ku em laqî malê wek we hatin eger ku xwe tifika wan kuçika wan hebe hê baştir e em dixwazin her tiştê xwe bî awayî wekî zamanê berê çêkin. Ji me re jî سلام سور نوي agirê me kême kam agirê wî zêde bikin. Li gelek devera sêla li ser tifkê ji sacê tê bikaranîn. Lê em pê hesiyan ku ev sêla ha ji kevirê ye. Ya rastî sêla ji kevir tiştek gelek balkêş û xwezayî ye. Her wiha dema sor dibe tişta davê jî serî bi lezgînî dipijîne. Wextê ku te maye yanî hevîrtir ji xiste navê piştî wî gerek bisekine an مزود هذيك بوري yani çiqas gerek bisekine çend هي هي ساعات كيف ما هذيك ساعات ترمي Dola saatekî gerek bisekine ji bo ku hevîrtir روح ببيني ترش بي بوريكي Şilek xwarinek bi şîr û şerbet e. Hevîrê wî şîr jî dikeve navê. Piştî li ser sêlê hat pijandin mirov li nav şerbetê dixe. Ji xwe çawa tê xwarin em ê li ser sifreyê bibînin. Niha îdî epsa berdewam dike nefsa. Dî divê yek ya berne serî bipije û rakin. يروت ما حبكي دنيا Paşî حتى قد heta ku bi qede. Yine xwe em zêde dema temaşevanê xwe negirin. Ew bila li vê derê alîkarê te hene li vir. أري Bila yek ji wan were berdewam bike. Em jî derbasê cihê xwe bibin ku îdî em xwarinê xwe yên يا أوشي تكن ندي في عشي ما بيجي شو Erê wî jî em tê nîşanê me bidî. يز نشاني Bila ew jî alîkariya te bike. أري
Çêkirina şileka li aliyek bila berdewam bike. Niha em dest bi amadekarina nanê bi navik bikin. Her wiha li hundir jî hin xwarinên din tên çêkirin. Mala Xerzî axa mêvanperweriya xwe bi vî awayî nîşanê me didin. Belê me şileka me li wê derê çêkirina berdewam e ve ku dibînin agirê me xurt bû gur bû em hatin rûniştin niha ji bo ku em ser sêlê xwarinekî diye me nîşanê we bidin ew çi ye tê ji me re niha çi çêkî Em ê nanê sêlê çêkin. Ev ya pîvaz e, qeliye. ev niha nanê sêlê ku tu dibêjî ev ê keve navayî nema Em hevîr xwe yani ne vekin. nanê hevîrê vala No, no, çêkin no. nanê sêlê Nanê îşlî, nanê tije. em dikarin jê re bêjin ev pîvaz divir de heye Pîvaz e, salçeyê, qeliye. qelîd nav de ye Pul bibere. ev ya ser agir hinekî sorkî derê de Mesut. dikare bêje nanê pîvaz jî ne sa Nanê pîvazî dibe, qelî jî dibe, baş mıçı e. dibe. û her wiha li vir tiştekî diye ez dibînim torak ev Ev jî jî torak e. torakê bi nîvişk e Merûnê nivîşlê hevîr kirî. Nivîşk Em ê pîvaza navbere ştê kir navê. niha hem du çeşîd demek em ê çêkin yek ji bi nanê pîvaz Nek pîvaz jî yek nanê torak. ne sa Erê. ev pîvazê eşîn vê derê ev ji bo çi ye Ev jî mêtek nav torak e. ha ev jî keve Tamam, navayî xweş ez dibe. berk me navê Bir dijî dibe ne? yani tevî hev dikî paşî binan Tek ezil hafme. em berdine nava vê tamam qeliya nava vî de qeliya we bixwe ye bixwe çêtkin Em çêtkin. çi demîr wî qelî çêtkin Poyz de çêtkin, goş dikirin tîrin. Ser kuçuka sûr dikin. yani qeliya xwe bixwe çêtkin Em xwe payîzê çêtkin, poyzê ser kuçuka çêtkin. Ham di baharê de ne heta vî demî jî maye Valla heta ne baş e bereket bu qelî zêde bereket aytine Deko, em jî dimalin, em pirî dikin, em dixwin. Hêjî hey. hêjî hey baş Nesîbê weş ketî Ewa îşana. nasîbê me jî çêbû ji payîzê maye heta îro bû nasîbê me jî baş e niha dest pê bike hevîrê xwe te pêşî de kiribû hevîrê te sade ji xwe hevîrê em zanin ku ar e tiştekî dî Orê genim e. Em orê genim e. tiştekî dî wekî dî tê tune maya wî heye yani ha hevîr tişerî heye ev tamam e dora jî girt İşte yemeği bavajine serseydi. Tamam değil mi kenarı? Em bavajine serseydi. Fazla em yeki jvi jî çeke. Paşi em vana ez utem bavajine serseydi. Aha, abi ya ha. Zamanı beri saç etkirim. Bir avayı verkirim. Em nanê xwe hêdî hêdî amade dikin. Hem pîvaza bi qelî hem toraqa bi pîvazê şîn dikeve nava hevîrê. Kifşe zar û zêç birçî bûn ne. Vayel dora me diçin û tê. Ji xwe karê me jî zêde nemaye. Belê temaşevanên hêja ev xwarina xwe ku em ê ser sêlê çêkin me çendek jî amade kirin. Hinek nav de pîvaz û qelî heye hinek jê torax e torax û pîvazê hêşîne niha em ê vana bin bavên ser sêlê û piştre ji xwe çêkirina wayê dî wê berdewam bikin em dixwazî vana bibin em bavê jin ser sêlê bila bipijin em bibînî ka çawa çêdibe em alîkariya hev jî bikin piştî me navika nanê tije kir dora pijandina wan a li ser sêlê ye em yek bi yek nanê xwe davêjin ser sêlê û her du aliyê wê rûn dikin Belê niha em îdî hatin me nanê xwe avêtine ser sêlê ev ya yek bi yek dipijînî çi hatkî? Em yek bi yek pijîne. Tamam. Agirê me jî gora zû sor bû eva. Ev te rûnê malê jî aniye herhalde viya jî malê rîvî dikim. rûyî Barî bir bişkî xweş divê. alvê dirê ne? Ewst. Niha em nanê xwe
خو سر سیلی چه دکن یک جی ناو ده پیواز و قلی هبو یک جی توراق به پیوازشین او جی هدی دیو پیجه گاوه کدی اما سر صفره جاره کدی خواهدین می پیجیانه اما نشانه و بدن و همه برنامه خواه بر داویه و ببن لبن دامه بن گاوه کدی اما خواهدین خواه بین سر اکرانی و ما خوارنی خو آماده کرن نها دورا خوارنیه صفرا ما هدی آماده دبه وسا خویای دایکا قدرت جبلی خوارنین ما چه کرن هند تشتین دین جیج بو ما آماده کریه دکاورن ام یک بیک لطام آوان خوارنان بنیر بله تماشوان این هیجا ایدیم هاتنه داویه و ام صفرا خو دانی ما خوارنی خو چه کرن ام هاتنه سر صفره مالی جین مجویانه سیدا جی جمعه تبخیراتی سر صفرا ما صاحبي سپاس کن دایکا قدرت صاحبي دایکا قدرت گله خوارنی خوش مره چیکرنه هر وها تشتی کومه نشانه تماشاوان خدا جخینی وی هن خوارنی دیجی چیکرنه یک جوان کتلک جیلوا داره جی نافداره خوش تی چیکرن هر وها اپراخا چیکرنه سارمت بیجنه پلی چی نف؟ پلی خردلینه بریزن پلی خردلینه دوه تدقوا مرون برد دو سری چیکی شو بیم رون کی سری رونی خوشی برد سری لا تام حاضر ببن رونی مالی ام کنه سر پرناک میشه کو کندرا تام افیدان تجوید هاتین سری نها اف جی نانی می سیلی هرم کنه سر الكتب سیلی كان. چیکر اف جی هم یه توراقی هبو و کند بینن هم توراق و جی پیواز. کو وقلب. پیواز و قلی چه بو هنه اف جی و کند بینن ولا پرخوش خیادی که ولا نونی میرون اما بیاجی وقتی که چواتی خوارن اما بیجی نشانی تماشاوانی خوردن خوازه آنها بیجی تدگو شربت هاوی هیه ليه بخل شربت قالوا آل شربت تدگو وصل اخي کامل تمای بنیرن بله. استربستي از بیجی شلکیه يرى مرون كنت كان اكل اف طعمکی پرخوش براستی نه اف ماس جبو چیه؟ ما شيش بوي كم سيرفون تلاقي او یا جیل ماس ليدكن أو امرون راحت كن. روني مالي ليدكن رونه مالی جیل سرویت اه کام یا جیل بکن رونه مالی از لی بکن تجربة اری اواها باشه بس افسا ليه عبد تجريك بلا بول قش رونه مالی خوش براستیجی مالي تهت نویجی تشتري قش لیکر نها تماشوان این هیجا خوانا ما حاضره شلک اونان من سر سیلی چیکرن ماستوا و اپراخ منه و کتلکه و هر وها اوجی شلک شیرانیه کو شربتا شلکیه خوانی ما تف حاضرن نها می یک بیگل تمامان جی بنیرن و می پاشی خاطری خواب خوازن ام چه دست بکن انت ولا عندي اوه کوم نشان تماشاوان خدا نه خوازی امان دست بکن اوها نانی می کوم سر سری چیکر ام تمای بنیرن
ام جبیر نکی نانی می تنور جه هی وی نانی جون بخواد چیت کی نفسه ام هبید که ماکینه هبید که اون لید خان معول دستات که آن رندی ماکینه نه یا اون جی اون خرابونه مين عندي ماكينة جمنو عندي neyse nani tanur ediyse jun tanur adet çiet yine başı İro em li herêma Badika li gundê Hewrê li mezraya Qûça bûn. Me bi tevlê xwezaya xweş hin xwarinêyan jî ji were amade kir. Ya rastî ne ji xwarinên wê ne jî ji xweşiya wê em têr nebûn. Em hêvî dikin di rojên pêş de jî em dîsa werin van diyara. Em spas dikin ji bo kedate tîro zehmetiyekî mezin ber me dît. جوارات نه هست Me westabûnekî jî date em ji bo wî awê spas dikin em ê niha xatirê xwe bixwazin û destbixwarina xwe bikin. Temaşevanên hêja îro em li herêma Badika bûn. Ev der herêmekî li navbera Qulp û Sasûn û Farqînê ye. Her wiha biharê xwezayekî xweş me pêşwazî kir. Em hatine gundê Qûça li vê derê me xwest em xwarinên xweş bînin ser ekranê we. Bi rastî jî em gelek memnûn man, em kêfxweş bûn, em hatine vê derê. Heta bernameyekî dî hûn bînin di xêr û xweşiyê de înşallah hûn ê jî bi dîtina va xwarina hûn ê ji xwe re kar bin çêkin, li mala xwe jî hûn ê çêkin, niha mînin xweşiyê de ser çav. Xwestina xatirê xwe em carekî din bi bîra we bêxin ku hûn dikarin me li ser medya civakî jî bişopînin û nêrînên xwe bi me re parve